калимаҳои содда ва калимаҳое ки дар муошират хеле тез истифода мешаванд. Инак чун ҳамеша лайк ва комментарий дӯстон ва рафтем. инак ин қисми аввал ва оғоз мекунем бо ҳарфи а, яъне чун аз а автобус сар мешавад ва автобусро ҳама медонад, мо танҳо дар калимаҳои андак гӯем маънияшон душвор андак истифода мегузорем. Автовокзал истгоҳи автобус, яъне автовокзал ҷое ки автобусҳо ҷамъ мешаванд ё ки конечная остановка, начальная остановкаи автобусҳо. адрес суроға ва вақте мо ягон бланкро пур мекунем ба суроға ва адрес дучор мешавем. адрес постановки, суроғаи ба қайдмонӣ. адрес постановки, яъне гуфтан мумкин адрес постановки на учёт, для учёта, яъне суроғаи ба қайдмонӣ, ба қайдгирӣ. вақте шумо ба ҷои прописка мешавед, суроғаи ба қайдгирӣ мешавад. Академия аннулирование, бекор қатъ кардан. Аннулировать, бекор кардан, қатъ кардан, яъне ягон ҳуҷҷат, документ аннулирован, яъне ҳуҷҷат бекор карда шуд. Аэропорт, фурудгоҳ, аэропорт. банк, бонк. бланк, варақа, яъне он варақае ки шумо пур мекунед. хуб, асосан мо ягон гӯем корро оғоз карда мешавем, як чизро ба дигар ҷо ирсол карда мешавем, бланк яъне варақа пур мекунем. бланк, варақа. болезнь, беморӣ ё ки касалӣ мегӯянд баъзиҳо. болезнь, беморӣ. больница, беморхона. бригадир, саркор ё ки бригадир, яъне касе ки рафти корро идора мекунад. бригадир, саркор. бумага, коғаз, варақ. бумага, коғаз, варақ. взятка, пора, ришва. Инро ҳама медонанд. вид на жительство, намуди ҷои истиқомат, яъне ҳуҷҷати тасдиқкунандае ки гӯем ҷои истиқомати шумо дар он оварда шудааст. яъне як намуди ҳуҷҷати тасдиқкунанда ки аз тарафи мақомоти дахлдор дода мешавад. вид на жительство. виза, раводид. айни ҳол бисёри шахсҳо ба хориҷи кишвар мераванд, мисол Аврупо, Амрико, Канада ва дигар. барои онҷо рафтан албатта аввал бояд виза, раводид гирем. визовая анкета, маълумоти визавӣ. выдворение, яъне выдворение ин пеш кардан, хориҷ кардан, яъне аз кишвар, аз давлат вақте як касро пеш ё хориҷ мекунанд. высококвалифицированный специалист, мутахассиси баланди ихтисос, пурмаҳорат. гостиница, меҳмонхона. государственная пошлина, боҷи давлатӣ. государственная пошлина, боҷи давлатӣ. граница, сарҳад. декларатсия, эъломия, декларатсия, яъне баъзан мешавад вақти гузаштани граница гӯем мо бояд декларатсия пур кунем. оиди он молҳое ки бо худ дорем, маблағ, яъне мо бояд декларатсия пур кунем, эъломия пур кунем. деньги, пул аз ор. депортатсия, яъне боз гӯем хориҷ шудан бе имкони даромадан тӯли якчанд муҳлат, сол, моҳ. диспансер. до свидания, то боздид. договор ё ин ки договор мегӯянд. шартнома, договор, договор. шартнома вақте шумо мехоҳед
ба ҷои ба кор дароед ё касро кор фармоед, албатта шартнома договор мебандед. Доход по месту работы. Даромад аз ҷои кор. Бисёри вақт агар мисол кредит гирифта мешавед, аз шумо справка маълумот аз ҷои корӣ мепурсанд. Яъне доход с места работы. Даромад аз ҷои кор. ЖД вокзал. Железнодорожный вокзал, яъне истгоҳи роҳи оҳан. Железнодорожный вокзал. Жена, зан, ҳамсар. инак як хусуси калимаи оддӣ барои муошират. қисми 2 ва дар ин намоиш мо боз 30 калимаро дида мебароем. Чӣ намеша лайк поделиться дӯстон ва рафтем. Заграничный паспорт. Хуб, заграничный паспорт яъне шиносномаи хориҷӣ. Мо дорем внутренний паспорт, паспорти дохила ва шиносномаи хориҷӣ. Заграничный паспорт. Закон, қонун. Яъне закон, қонун, закон. Закрытие въезда. Бастани даромад ё ин ки даромад манъ аст. Закрытие въезда. Вақте даромад ба ягон кишвар манъ мешавад, яъне баста мешавад. Зарплата. Маош, моҳона ё ин ки дар баъзе минтақаҳо ойлик низ мегӯянд. Зарплата, маош. Заявление, ариза. Заявление, ариза. Яъне мисол мо ба ягон ҷо кор даромаданӣ бошем ё ягон амалро қонунӣ карданӣ бошем, мо чӣ менависем? Заявление, яъне ариза менависем. Здравствуйте. Салом, ассалому алейкум. Здравствуйте. Иностранный гражданин. Шаҳрванди хориҷӣ. Яъне вақте як кас ба дигар кишвар чун меҳмон барои кор ё гӯем хониш меояд, он шахс шаҳрванди хориҷӣ ё худ иностранный гражданин ҳисоб мешавад. Инспектор, нозир. яъне шахсе ки назорат мекунад. Хуб, инспектор ҳам гӯем мо медонем инспектори вақте милиса ё гаӣ мегӯянд инспектор. Нозир яъне нозир инчунин дар коргоҳ низ мешавад. Барои мисол инспектори оид ба кадрҳо мисол кормандон. Нозир оид ба кормандон. Каменщик. Сангчин ё устое ки бо санг сару кор дорад. Каменщик. Компютер. Компютер асосан ин мошинаи электронӣ ҳисоббарор ҳисоб мешавад. Компютер. Консульство. Консулгарии як кишвар дар дигар кишвар. Консульство. Ксерокопия, нусхабардорӣ. Яъне як чизро вақте копия кардан мешавем, мо ба агар худомо дошта бошем чунин гӯем таҷҳизот, аппарат ксерокопия, мерем ксерокопия мекунем, яъне ягон ҳуҷҷатро нусхабардорӣ мекунем. ин таҷҳизотро ксерокс низ меномиданд қаблан. Лицо без гражданства. Шахси бе шаҳрвандӣ дошта. Яъне шахсе ки шаҳрвандӣ надорад. яъне як шахс ба дигар кишвар меояд, ҳуҷҷатҳояшро мисол гум мекунад ва чун лицо без гражданства шуданаш мумкин. Лицо без гражданства. Шахси шаҳрвандӣ надошта ё бе шаҳрвандӣ. Маляр. Устои рангкун, рангмол, устое ки умуман бо ранг сару кор дорад. Мисол маляр чӣ ба мошин, чӣ ба бино. Маляр. Устои рангуборчӣ. Медицинская комиссия. Комиссияи тиббӣ. Барои мисол ба ягон ҷо кор даромада мешавем, муҳоҷирон агар бошанд, онҳо низ медонанд ки агар шумо патент карданӣ бошед, шумо меравед аввал комиссияи тиббӣ, яъне медицинский комиссия, медкомиссия низ мегӯянд, онро мегузаред. Медицинский сертификат. Сертификати тиббӣ. Медицинский сертификат. Сертификат чун ҳоло вақти пандемия буд, ҳама сертификат низ доштанд. Место жительства, ҷои истиқомат. Место жительства яъне ҷое ки шумо аз онҷо истиқомат мекунед онҷо ва асосан аз онҷо аз мо справка талаб мекунанд с место жительства, яъне справка аз ҷои истиқомат, маълумоти аз ҷои истиқомат.
место пребывания, جای زیست بود باشی موقتی یعنی место пребывания یعنی از یک جا به دیگر جا میکوچیم جای زیست موقتی یعنی место пребывания یعنی می آییم جایی که اندک وقت یعنی موقتا زندگی بود باش میکنیم انا اکنون место проживания یعنی جایی که ما حالا زندگانی میکنیم خب این پیش بود место пребывания اکنون место проживания جایی که пребывания ما می آییم و جایی که زندگی میکنیم место проживания метро که همه میدونن نقلیات زیر زمینی میگراسیون карта ورقه مهاجرتی وقتی ما از یک کشور به دیگر کشور میدرویم چی پاییز چی با سمالیات چی وقتی مرز رو میگذاریم ما میگراسیون карта پر میکنیم یعنی ورقه مهاجرتی و در آنجا ما اشاره میکنیم با کدام مقصد به این کشور آمده ایستادیم کار خانیش استراحت سیاحت و غیره و هکذا миграционная служба خدمات مهاجرت یعنی همون سپرافکایی که از این قبل بود ما آن را برای خدمات مهاجرت چیکار میکنیم پر میکنیم میگراسیون учет به قیدگیری مهاجرت یعنی به قیدگیری برای خودگیری مهاجران موش شوهر همسر در بعضی موردها موژی گفته گوییم مردانی یا همون ساحه همون کشوران نیست گفتن нарколог یعنی دکتری که با نشمندان یا با همون ساحه سر و کار دارد нарколог нарушение ویران کردن رعایت نکردن یگان قانون دستور عمل و غیره و هکذا нарушение ویران کردن нарушитель شخصی که ویران میکند اون شخص нарушитель میشود یعنی کسی که нарушение کرد нарушение عمل нарушитель این شخص нарушитель нарушил закон регламент и وغيره وهكذا национальность милlat национальность нотариальный перевод ترجمه نотариали برای مثال وقتی ما با میگن حجت خود به دیگه کشور میرویم چون اون کشور زبانی ما رو نمیدونن یا از دیگر کشور به کشوری ما میآیند و آن زبان در کشوری ما چون حجت گذاری حساب نمیشود طلب کرده میشود حجتی که طریق نотариус گوییم به زبان روسی заверять کردگی حجت لازم یعنی وکالتنامه چون доверенность گفتیم نیست از طریق نотариус داده میشد با زبانهای گوناگون незаконно находящийся غیرقانونی بودن در حدود کشور اینک ادامه میدیم صحبت را اویدی آغاز معاشرت یعنی 130 کلمه عادی برای معاشرت قسمی 3 چون میشه лайк поделиться комментарий و تشکری ما برای подписчикان اینچنین این رسم ها و سلایت ها رو میتونید در تلگرام کانال метро تیوی یافته باشید ссылкой آن در описании ویدیو می شود رفتیم دوستان номер رقم номер رقم номер رقم нотариальный перевод ترجمه نوتاریالی یعنی برای آن که حجتی ترجمه شده شما از یک زبان به دیگر زبان یا بین تشکیلات کشورها قبول شود باید آن ترجمه نوتاریالی یعنی خیلی که میگویم نوتاریالی заверить باشد یعنی باید از طرف نотариусون گوییم مهر زده باشد نотариальный перевод ترجمه نوتاریالی общежитие خوابگاه общежитие خوابگاه общежитие خوابگاه овощевод سبزوادکار обчекор متخصصی سبزوادکار овощевод
овощевод. Ответственность, ҷавобгарӣ, масъулият. Яъне дар ягон кор бояд ҷавобгар бояд шуд, бояд масъулиятро ҳис намуд. Ответственность, масъулият, ҷавобгарӣ. Отпуск, рухсатӣ, инчунин гуфтан мумкин рухсатии гӯем меҳнатӣ. Отпуск, рухсатии меҳнатӣ. Барои мисол паспорт, шиноснома, патент, иҷозатнома, яъне патент барои кор, иҷозатнома барои кор. Перевод, чизе ки дар бора дидем, тарҷума, перевод, тарҷума. Переводчик, тарҷумон, шахсе ки гӯем чи тарҷума мекунад, бо тарҷума машғул аст. Переводчик, тарҷумон. Пересечение границы, убур ё гузаштани сарҳад. Пересечение границы, убур ё гузаштани сарҳад. Печать, мӯҳр, печать, мӯҳр. Плотник, дуредгар, устои чӯбкор. Дуредгар, устои чӯб, дуредгар, плотник. Подсобный рабочий ё ин ки подсобник, ёрдамчӣ, коргар ё ёридиҳанда, подсобник, подсобный рабочий. Пожарная служба, хадамоти оташхомӯшкунӣ, пожарная служба, хадамоти оташхомӯшкунӣ. Поликлиника, қабулгоҳ ё ин ки беморхона, поликлиника, беморхона, қабулгоҳ. Посольство, сафоратхона, посольство, сафоратхона. Порядок, тартибот, соблюдать порядок, яъне тартибот ё интизомро риоя кардан. Порядок, тартибот, интизом. Предприниматель, соҳибкор, предприниматель, соҳибкор. Премия, мукофот, премия, мукофот, премия, мукофот. Приглашение, даъватнома, таклифнома. Приглашение на работу, приглашение на свадьбу ва ғайра ва ҳоказо. Даъватнома ба кор, таклифнома ба тӯй ва ғайра ва ҳоказо. Принимающая сторона, тарафи қабулкунанда. Ин метавонад як кас, яъне гӯем як шахс шуморо ба ҷое даъват кард, чӣ ба дигар кишвар ё чӣ ба ташкилот, мешавад тарафи қабулкунанда, принимающая сторона. Присаживайтесь, шинед, нишинед, присаживайтесь, лутфан нишинед. Проверка, санҷиш, проверка, санҷиш, проверка домашнее задание, санҷиши вазифаи хонагӣ, проверка, санҷиш. Прораб, саркор, яъне шахси масъул барои иҷро шудани ҳамин кор. Прораб, саркор. Работодатель, кордиҳанда, работодатель, кордиҳанда. Рабочий, коргар, рабочий, коргар. РВП, яъне разрешение на временное проживание. Разрешение на временное проживание. РВП, иҷозат барои истиқомати муваққатӣ. Временное, муваққатӣ. РВП, разрешение на временное проживание. Разрешение на работу, иҷозатномаи кор. Ребенок, кӯдак, тифл. Ребенок, кӯдак, тифл. Ин будан дӯстон бо 30 калимае ки мо имрӯз шуморо шинос намудем. оиди мавзӯъҳо метавонед дар комментарий нависед. интизори шарҳи шумо, лайки шумо, инчунин дар телеграм. Доимо обод ва саломат бошед дӯстон.